unexpected flood lakpagi matang da briefing tauna ba hena ngasi press conference si kaujabani nong si date 27 Monday gi ayukta nong si haure nong chuba haure 28 morning dagi heavy rain si haure around 10 a.m. Siwaida Kangpopi Senapati Sige area da 146 mm nong chure. It's a very high in fact. Flood level si 28 ki baro adwai dagi Manipur da lairiba Turin makai si takta hengat pa haure by 4 p.m. I mean flood level ki risk level si yaure by 7 p.m. hoige Kwerenge particularly Mariamantosri area Khabam Maibakhun Achanbige aduga Kekrupa sida overflow tobage report si miyam lakpa hore Hauzik Fauba total population affected oibase 1,88,143 1,88,143 population affected were flood related mi like hidabasi ahum aduga missing se miyama number of injured se mi mangpan house damage ngasi fawgi report sida 24,265 number of persons evacuated hoi flood area dige mi kan khiba number se lising tranipan ga chama ga ahom 18,103 hauzik fawba hoi evacuate tawre stranded mayam se hauzik su leiri flood se hoi ge korenge area dige hauraga Tangkul Avenue Nagaram Namdulong aduga Ragailong Simiam Sidamuka 28 ki evening and then 28 ki 29 ki morning da khanghodna dum ising hengat pa hore hojikti pura flooded over si area miam se affected report ke matunga koina relief se hoji for the piri medical relief camp su mafam pham da khoi set up tawrga pi ba hore total number of crop affected si chamari ga kuntramari hectare 434 hectares se crop damage oire infrastructure damage to re kenogi thong aduga lambi affected oikiba damage tawkiba se chamaga angframo 192 ni landslide mafam thoki mafam hauzi foba khoina report phangbasina chani ga 271 ni hauzik akhoi NDRF mapandigi kausile ngarang timani su thungre koima dege aduga army air force navy miyamsu akhoi mateng piri evacuation ki operation sida hauzik akhoi seasonary bisi evacuation process da operation da seasonary bisi 25 boats hi kun manga hena seasonary LDA ki locale aduga tongan ba hoige private ki locale muru oina moi volunteers mayam local ki volunteers mayam su yauraga army NDRF SDRF mayam na operation rescue operation da hojik kana chathari ngarang morning digi hauraga ngasi hojik sodum chathaduna leire standard mayam su leire standard ki report stress cold mayam si amu hangar la lei maramdi akhoi northern side haibtare korenge digi flood hojiki overflow toba adudigi lakpasi mathang sum bazar area da lakpagi bazar area su hoji ayam phamda ising si tume ngasi phoba khoge Imphal east ki report matung ena koi Larik Yangbam Laikai Nagaram
Kairang Muslim, Karang Maitei, Mantipukri, Khabam, Hengang, Achanbige, Kaikol, Maibakul, Laibang Kunau, Mongjam, Kongtang Ahalub, Namdulong, Bragailong. Say, Hozi, most affected areas in ne. Individual affected to lay a Abudi Patorige. Imphal West na. Hozi effect of over total say 74,638 were locality affected say village or locality or community affected is 98 ni. Number of injured later house damage 13,084. 8 houses they completely washed away. The number of persons evacuated say 12,013. Relief camp kun hangi. Inmates in the relief camp see 1,776 lay. Sida koi essential communities food package ngasi pawpatum provide to as many as 3,000 packages has been already distributed to the affected people, including the volunteers and NDRF. Howzik river wise affected say Imphal river sida mafam dragon nipanda kai bisu later bridge or later overflow to say most of the areas say close to over control to as far as Imphal river say Imphal river is concerned, it is under control now, including Ketropat. Number river sida overflow tawkiba mafam bridge tawbsin mafam amani samura makhalai kai sida bridge tawbni atais na overflow tawbni mafam marida si hozi kan control tawna bahonari mafam krati control tawbsungam kre Tentha river sida overflow tawse control tawre under control ni adu mafam nipanda overflow tawne si hozi pawbati control tawre Khabi river sida hozi turen kaibne asi LBB kaiba hozi ki environment se kaibe atu si hozi restore tawna kana hona dolan lai Laimukong turen sida overflow tawba mafam ahom ne asi hozi control tawna kana honari hozi yamna danger di oidri adu bosi control tawna honari ising su khatang nong su khra lepani na ising su khatang de receipt tawre adu bo hozi fawbse Tangkul Avenue aduga Nagaram asi area da di ising si hanthadri hozi fawbati sum ngasai evening gi level da sum leiri Laimukong turen si control tawna bade honari adubu some portion di control tawre some portion di control tawbangam khidri Laukong river sida mafam mari ni asi mafam ani dadi moroina khajiri asi mapa dadi control khradi tawre atai de hozi control tawna kana honari aduga number turen maglang number turen sida mafam mangani hoi temporary oina mafam mari mangama se hozi for the control tawre aduga Kanakong stream sida mafam mamani asisu control tawre adu Kak stream sida mafam mamani asisu temporary control tawdurga hoi housing poverty control tawri oinam turen da su mafam ani ne mafam ani se housing poverty control tawri aduga Khuzai Rock river sida su mafam ani ne asisu temporary oina hoi control tawran thami aduga Khongjau Rock river asida mafam ama sumaina koina department dige officers dige phangba matungina turen tongan maturen da makai bokol pamiam je khoi ngasi phawbati sumaina control to pham ayamba leire adu bo hojik su lepti 24/7 khoi thabak tawri bane control to na bahonari aduga khoi gi flood fighting metals ngasi phawba pi khibase empty cement bag se
91,800 pikre bamboo asina 74 bamboo chatai isina 1,630 ngasi pawba se koi flood material on the pire material de house pawba di fully prepared ni any lekai da darkar lebi se pin ngai hoje pode koi sem saraga thamya se miyam da hang jabni koi ge our chief minister na house laiba situation se control tawnan ba hana ngang mamang da meeting tawraga akoi hudakta paikhanna ba hana CS da akoi instance tawraga committee ma set up tabraga round the clock monitor tawna ba so koi thame control room se first MR da hange sisu 24/7 from hanga laigini flood water resource ke department so tongan ba control room lay sisu 24/7 hangbani aduga relief and disaster department da so koi control room 24/7 thami aduga relief camp ge matang da natraga hoke evacuation ge matang da sosi ge control room da loina pa phang bangam gani have se miyam da tham da ning bane makha ta na ida miyam da hang haning ba ma hojik government na khoi hojik order ma thokti bani sida miyambo koi toning bade evacuation process rescue operation chathabaganda onlookers miyam da du yeng ba thok ma miyam sina hoi am disturb tawe kana kari to ba thok na su kangdre aduna affected area da affected family sing mama gi family rescue to na bo hona bada mo yawbi bade adum yawbi ba akoi yai aduga volunteers maya local volunteers sipai police army nadaba NDRF SDRF nadaba local volunteers miyam so am helpful oye mo khoi bu sai department taraf de government taraf de so thagat to phong dak ni bani aduga organization miyam so thok piraga miyam sumaina relief operation kana ge rescue operation da mateng pang di duna le MLA minister sing su yaw bi riga magi mafam da su aduga hojik flood affected area da su masam sa yawraga mateng pang bi duna le ba miyam bu sai thagat pa phong dak ni mane yari makhai de muyum da le bina ba except volunteers na ta ba thokpi da na ba ha bi miyam da ya appeal daw janinge aduga ngasi ga hayeng su holiday law thokrabini Saturday Sunday de holiday ni school su karoi da ubnina parents sing na su mama ge macha sing bu su control do bidaga mapan thokpi da na ba ha bi request daw janinge maram de angang sing se hojik flood water asida chalabdi ising si yam mod penina any disease se thokpi ai aduna angang sing bo mapan thokpi kuno ha bi parents me am so advice to bina ba ikang hanjaning bane at the same time hojik the flood ni na flood la ga da so khang banate suddenly la badi angang sing sum ko tholing eda moi khudong thi ba thok pai aduna parents sing na angang sing bu su control to bi ba parents sing su holiday ni na office su chat bani school su chat bani na yarim khedum pan thok pi dana ba gari su thodok pi dana ba maram de hojik se operation chatharing eda relief tawring flood control tawring eda traffic jam tawraga akoi se emergency su thok pi yatre hojik hospital ras medicity degi little clinic degi aduga mai pakpi degi anaba miyam su emergency oina purga akoi jenims da atei da tum akoi emit tawna ba hona ba kanda ambulance su chatpi yadre gari miyam sina traffic jam oidana and most of them do they just ising chawbudi yengbo thokpo oirame moi se just onlookers mateng pi su nataba but gari thodo agadum yengbo ina thokpa kanda emergency ki thawak miyam se apam yam last 2 days thokre aduna miyam dai praja miyam da appeal tawning badi yarim khe thokpi no except for emergency case or natragana volunteer oina thoaga mateng piba natana
atopati yumda dum leibiyo so that hoi department na hoi rescue operation chathaba kanda apan ba bidanaba leibising bo hoi na hospital ma da ship tawba kanda yamna apan ba pi ngasi ngarang ahing tawba whole night hoi adum monitor taw leibani honorable CM yauna affected areas myam da chala ga yeng bani adu even hoi ye honorable CM gi convoy so hoi gi so dum standard taw re hoi gari myam se dum pala lere maramdi khahod ne sing si thum tore ori bo hoi na BOC awang BOC da hoji naga nala se overflow mo tora bakanda gari si chapi yadra gari myam da du pala lere adu hoi se thok pu su ya da ba chang su ya da ba adu anaba sing pu thok bakanda so dum apan ba pi gra ba adu na public myam ba ya appeal tawzaning bani yari makhe thok pi gnu indoor da dum yum da dum lei biyo akoi government na to form thok pa da mateng pi ba ha ba akoi na hai bu in view ha jim yam dai appeal tawzaning e adu ga hojik se khangho da ising se dum flood muk lak pani na hojik bazar area su lai re hotel da lei ba guest myam su palan lei ri hojik flood area da light pi ba kanda yam danger oi bi light chu pi dre light pi da bani na mobile myam se battery se later have a complaint myam lei ngarang lahan cho koi di hai bne do bo myam da di pau thung da bo mal mobile battery khatang later su save to bi call yam to bi gnu adu bo khoi rescue team boat dum lak pa kanda lei ha ba si signal pi na mo gi mobile gi light on to bi light on to ra de khoi mi lei re khang gni adu wa re de khoi loudspeaker kauraga sumaina advice pi gini respective DC dagi essential food items drinking water food package akoi pi gini ngasi su pi na hona bne ngasa hai bugumna mi se yeng ba thopra kari thopra kanana kari no khangdre food package pi ngai kana da pi do no kana da pi roi do no su bhamen ta dre aduna pura jamla wa ngasi se aduna hayeng de gedi mayam thokpi dana ba except volunteers and those who are involved in rescuing operations akhoi thokpa kanda standard mayam se mobile se light later badi tos laira kano light se on to bit night time already daytime orasu tos light orasu moi mathak ta leiba sing se dum on to raga dum flash to be ready rescue team se khangani adumaina signal pi banaba auze iso chanbidana ising se khara di hantagni khalli ngasi nong chu bidradi hai nong chu bidradi ayamba dum receipt tawni khalli adubo auze chak thona ba ising leitre haba complaint yam di lakre aduna akoi essential oiba commodity food items di adum sustain tawna ba de khoi bigni adubo kana gi yumda kana le habsa khoi khangdre ado moina signal bidradi akoi khangloi daw binina signal bibina ba habisi miyam du ai khangan jabane khoi ngasai gi meeting sida hojik flood se loi khrabusu health issue si miyam thokpa yai aduna medical department du so khoi se prepare tona ba hai kre drinking water se most of the students ising thakpa yadra hojik private tanker sing su ising lo pham si lo bi yadra adubo government na PCD site ge akhoi reserve to bo mapham khra di lei ase prompat da aduga khoge kangla da adu atop top mapham da khoi provide on kan honori ase di PCD department bo khoi honorable CM no su instruction pi khre every hour ge review se khoge ACS yauna akhoi ge chief secretary moi dum review tawraga essential oiba preparation se dum tawraga leigini mayam adum alert oibiraga pawda dum tabiba sometime loudspeaker dike so khoi mafam famda adum mafamda information su pina ba honari aduga hojik food items ngasi phawbadi chain gas asidi watte akhoi ngasi numik khrai de sustain president dawgani lambi kai ke bo kho ke myam so khoi restore tawre national highway 37 so restore tawre national highway 2 so restore tawre adon miyamna panic oi bignu habisi so miyam dai khang jabani 24/7 akoi service tharaga
lambi thong kai ba miam so temporary oina essential commodities pura piana ba aside khoi sem saraga lei habse miam dei khang han janing bane loaning ba miam sina su akhoi sida number su leire akhoi noi miam do so epi jage si anytime call to biraga 24 hours akdum control room de dum information law na ba leikini any problem moina hangning ba kari to haning ba habsi haibiradi akoi nodal officer in Imphal West su East su atuga Chingi district effect over mroina Kangpokpi Senapati Churochampur Ukhrul hauzik Jiribam the flood topagi pawkhra lai adu so akoi monitor tawri any preparation any situation se akoi face to na ba prepare tawra lai miyamna yamna panic di oibignu adubu miyam cooperation bibiraga akoi hauzik khudong thiba flood hangho ton thoki bise akoi ngamna bobana sia bise miyam dai sumana appeal tawzarga aigi side ge khara brief tawning ba sini tagachari akoi ge level dagi SS ge level dagi report compile tawraga center to su thakre akoi relief khara piba building material khara complete rehabilitate tawbadi akoi ngamjaroi but some support de pinaba akoi kana honari ado pibusu haurabani tin ban khara just yum sabasu ngamdraba imung miyam bode fajana identify tawra akoi ngasi phawbadi 35 crore gi tin lawbagi hojik laira aduga 35,000 bundles sidi thungaga distribute tawsa haurabani 50,000 bundles order tawbani aduna kona darya amukasu tawkigni adubu just immediate relief ke tamagda ase ngasi pawde sem sari wafam leite haingai su leite because we never know ngasi ahing the kri thok dar khangde ngasi pawde affected area si yengba kanda du mukti law thok pasi krangai khise akoina manage to be out of the tawrese state na manage to be out of the tawrese adu sidigi henjela badi law thok pagi chances su le to you to one like that magi river banks so we can know about can identify to bunga me hadi in case makata nan bong to kuma tamda sumai ko bong to talk ya ba no masi hana se lo raga ji pe makata nan talk na ba hemita exact no from number of risk area vulnerable area have the hojik ai of hand ni but akhoi 2019 da similar situation talk ba madung da honorable chief minister kanna honaraga koigi center degi akoi touring the urban sembagi environment sembagi with board piling say 460 crore gi akoi project phangbani ase DPR matung ina akoi thabak su tangkhai di chathaba loire tangkhai kra wonli ase si chathagini ngasi flood yam thukpu yabani hojik nong chubi chang yang bakanda di akoi Manipur da miyamna hairisina 1960s aduai da thokpa matungda ngasina hanbani haibani it goes up to 146 mm nong chubigi changse sigi changse lagpakanda hojik si river environment je siamlamdradi sidige hena akai bu thokpa yabani handak thokhibasi most of the kenosi turen si kaiba natte overflow torakpani overflow torakpasina 90% lairiba changdagi helakpa adudagi overflow torakpasin flood chilakpa miyamna su question tawba yaba makhakse hana toina po area se thoktraga sub thok tawba area da karigi thokno haibase hana thokhiba area se maruena korenge si wangedana ka achanbe ge mariam mantasri asom da dikhra wang bane flood thopam thoktoba area ni khalam bane asi area da de khoi river environment si mafam khradi sem mafam khradi risks yam leite hana sem khida ba hai tare adu toina flood thoki area sina local MLA local ge leaders sing club sing atauraga nong churam daida nong chubugi season laktre da khradi sem house na dum sem lak bane aduna si area da muk sep toki hana suk thok tholam da area di risk ya leite hana koina kona paisa su akoina phangi bududi turen khudimang semang ngam da banina
vulnerable areas identify taukhibado taukhidaba areas da mu thokpa aduna hojik flood thokhidaba subthokidaba thokni su khandaba mpham da thokhibada digi reason ama leire ani sub reason jina khoi miam su khangi beduni akhoi leireba turen koding da encroachment se yam henjilakpa turen se mage size degi tangkhai akhoi encroach to silage both side akhoi water resource department degi order thok ambition ju credit tawram thousands and thousands imung se yum ji sajile turen mathak te yum saji musu leira hojegi club hall phoba nadragana kare no dukan semba khopa myam so dum semre turen khuding se hojik se dredging so di hi khuding de to turen sing do busu to amot po thada ba na ama encroach to rak pana ama turen si am pixel leba aduna hojik ke nongge mong da di asigi lairiba turen ge size na de pubdi ngam da bagi overflow chi lak pane aduna si parjam yamna baham ta biraga mutung manau se si umatho ai su khang haiba ngam de we have to take precaution government na to ya ba se khoi environment se ma kho si tori but environment se turen adumuk lairiba Imphal Valley da lairiba se ngam su nate adubo encroachment si akhoi eviction su amuk tawki kini public na bahap ta biraga cooperation pb tradi si situation si adum face mutung mano da sum face to lakani I say khoi catchment area sinda deforestation to ba yes aduna maram or situation to ba tuni ne sing se tama la ka to direct at the flow se lakani na long term plan da land use policy gi like mountain policy ko ba shem ba gi so long term plan gi khana bi bra thai unda ba matan akhoi khanne ngasi gadi situation control to bagi maru oina ko khanne but honorable cm na concern yam leibase deforestation se deforestation se chingdi yam deforestation se yam na khangi biduni poppy plantation region amane aduga u kakpa timber business toba aduga hojiki reserve forest oina thamba miyam sida yum tasilakpa khun tasilakpa asi miyam se akhoi praja sing na bahap ta bi da bahai tare asi su one of the reason ecological imbalance lai housing ke season sida si gumandong se kya lagta bani for last 4 months nongsula lagta almost drought ki situation lag bani almost all the rivers se dry way bugi fibon lag bani suddenly amuk rain la pakanda catchment area da floods lai hojiki mud flows lai landslide yausi lai siltations mi am lai aduna hojik for climate change forest and environment department su asi policy tongan puthona kanati honari including tree plantation adam public awareness mi am pino but response am slow way for public things ai khat sok do na tem yam sok do bo haibagi wakhandara cooperation si kya pi de hoi ichinaw belly the labor sing de ai haina awareness hi hena lai khra ta plantation do wakhan changba plantation yaram khei to ba adu ba khoi ching the labor sing de plantation si akhoi asidi kare haigadra akhoi plan tawre kari kana bna house adum thok do bo khalwe adubu continuously adum deforest over kanda di plants thok trabni na nong hek chu kanda adum landslide tare turen da tasille then kare hekdra ojeki na turen se block tore ising dolum che henga pakanda amuk flood che lai then hojek senapati desu noi mayam desu tabiram gani yum kyamrum effect awre adusu both side ne akhoi belly ga chamane encroachment che henjelap adu the yum yam je effect of so lakrabni aduna public aware to bisi mutung manau da so thok na ba ha si public ki khut le government last quickly early voting system je already I am announced over so talk to rehna
aduna precaution amata measures amda lahodabagi government side bagi kari precaution lahodabagi akoina ubri lahodaba mali adi 3 days continuously long chudore 40 to 50 kilometers per hour notice to na high ki block to ki bulai ra bagi do masi ngasi khan mata mawang so dom early morning system am lai ta bagi mo ma masum ta bhai ta duga advisory su ngani chau to matu 28 ta 29 morning no imphang ni paina decision dagi sum bagi lo boss kar lai bra na khanjai kai have ni khoi precaution de pi bani publishing da khoi prepare to ba have si bu si ko mala pa kan de khoi command fight to gni have si de khoi ACS ki level da khoi officer khuding ba de awareness speak ra bani ade alert on ba hai tare we have to be alert prepared for any situation hai na adu bo simukti lakni hade expect di toram de hai tare ade river se overflow to bu gi wakhan de khoi adu mukte leiram da bani taseng na ha bakandi adu bo turen karagida no kai biya ba che adu ai de khoi se concentrate kha to ba adu bo turen de kya kai dre overflow to ra kre han kai bom pham de kai dre one of the reason may be korenge from the upper side have tare awang thang da overflow to ga turen se divert to khi and then some the makha da downstream da khasep to khi bra han kai bom pham yam se kai bu se almost every year kai bom pham se the environment sem khip su le same the ba turin sing dong ngai have se la for last 2-3 weeks khoi kana honori bani turin khra di send do ag lag bani our never cm so issue inspection jala ga si send doctor di nong chura pa kanda suddenly ising se ka khat kani have se adu sigmo precaution de khra di law khi bani ko adu bo simuk chauna lakani have the it was not expected drainage fazana thambi da ba aduga turenching cross to rakpa side khoi serious action logani natra de khoi mayam madam wa gani government bu blame pi bana arai bani mayam du wa dori bani adune ngasai na hari se mayam akhona siguma action lo khapa kana cooperation pi bana ba public mayam do so ai khang han jani